Čekaj jebote da se proteine malo. Bog te ovo cigare. Ja imam još Tuki 23 kune. Imao sam 50 kuna, čačio sam 50 kuna zube, sam malo. A šta ti? Kurac, ajde. Evo ga! A šta ti, koliko to da vidim? Ne, zašlo me za zube neš kuš, gledaj. Šta ti to zašlo za zube? A 50 kuna kuš da bacim. Šta? Čuješ? A slučajno! Koliko mi šamar opalio. Ovo Šule mi je dao neki para. Treba pije sprajt, ali ima sprajt. Piše baterije low. Neki gusti, neki kurac. Bravo, tako bravo. Ajde, lijeto u trgovinu. Neki kurac možeš zaraditi iza, jebi ga. Idemo trgovinu koju brani sprajt. Gusti. A ima on spraj. Idemo za Vukovar, situacija je napeta. Sad ulazim u trgovinu i šta ćemo onda? Onda ćemo otvoriti vrata, vrata se automatski otvaraju. Ček, zašto me za zube, sam malo. Kaže ovaj zašto mu neš za zube. Tam je kištra, vodi u kištru. Samo osječku, pa ne. Ne osječku samo. Nećemo osječku piti, Samo osječko imaju veliko, gledaj. Geser, Karlovačko, Osječko, Gledaj. Karlovačko, Ali imaš pol litre. Imaju 2 litre, gledaj, osječko. 2 litre, a? A šta ti možeš reći o ovim? Šta možeš reći o ovim ovakvoj pivama? situaciji ništa nije za reći. Litru i po mineralne menku. Mineralna? Pa da se otrezi malo do Vukovara. Dobro. Kako se ti zoveš? Ja sam Pajo Patak zvan Pađić. A ti? Đuđ, doktor. Šta si ti? Ja sam najbolji iz Kutine. On je najbolji prijatelj, doktor. Petrokemija je financirala da financira moj put. Mene je Petrokemija financirala... Fans crtica. Fans crtica, check up. Ovo je znanstveno proučavanje kuš ovog puta.